2 contro 1, molto pericoloso qui, si mette la stecca ma Marco Pagnini. Mendes busca la passada cap a Borre, cap a tancar a Borre. El 5 del Girona. Ho celebra Borre, celebra la banqueta del Girona perquè Navarro des de lluny pintava, continua Navarro. Navarro, el gol de Navarro, quin gol que acaba de marcar Navarro. Quin gol que acaba de marcar Navarro. Com l'ha duello tutto fisico, poi prende per compagno, mamma mia, come di canto, gol. que rebut la bola encara que té un segon de possessió Agora grande lance de Gonçalo Alves, está feito o segundo para o César Castro no Porto, o quarto para os gol. Tentativo e va in doppietta anche Ambrosio su... Gol degli Stradella, gol della squadra gol lo trasforma. Un bellissimo alza e schiaccia.